Haka video kabalayo pediang na wave YouTuber uba ay kerteng the local ML11 haka baw niyo samla ulay kon ban pensngaw yaka surjong pajba lingba ka channel ka jong u da kabaw upload yaki videos kibaya day bait na kabentaw surok ba batlajan menta da kisnem haka ba ulay kon ban pensngaw shaki bor ki bahalor kiba bait kmi yaw niyo surok ba National Highway 6 kani video kaday kabaha kini kisngi arsngi yakaba ngila ban yo ibaw niyo surok ul nang sniw syaba palat bat hado mentaru umpat don da kanu kebut ban yada yakinong lej nong ban bat ban maromat yaw niu surok to ke principal hak sngot tho ke wah ini kena skor ke wawan na umblo hado ne la da kap kejar ni ile wam yo bang wam yo bi dia ka ter kom lar kom wan ndo le kam no teta kubi Just salah. जाएगा आराम से लुक जाएगा ये लोग कभी नहीं ब्रेक मारेगा Dek, ba man yo olay da baw hok kan eh. He dia mo tme. Yo siang surak. और 2-3 डंपर आएगा इधर पत्थर डालेगा बैसा और the one से वी आर दली तेरा डबियांग दरब लेबल को मालिक कहाँ मालिक अच्छा है हंगते बस तो मालिक इधर डाल दिया पत्थर हम लोग के लिए अच्छा है लेकिन आपके लिए बुरा है लेकिन क्या करें रास्ता ठीक ठाक नहीं है ना गरी रखा रहे very nice kini Scorpio kian teh cuak senenya bawe tutut two wheeler अच्छा है two wheeler nyama teh